Navê mazlûm Mihemed Zekî İsmaîl Dax salê nû li Diyarbekir dayîk bûme. Di 2015 hatim Kurdistanê bû şixolkirdin. Birayê min lêra bû navê İbrahîm e. Peywendî ew li gel ew hebû karê siyasî wan tiştane hebû cezayî hebû ji ber wî hatibû Silêmanî netwanû biçe hatibû Ewlêrê netwanû biçe Tirkiye. Pêşterî wê jî birayê min navê İsmaîl bû di 1980 tevlî PKK bû di 2003 de li Bakur şerek de şehîd kete. Wekî dîtir birayê min navê Lütfiye bû peywendî li gel karê siyasî û hizbî hebû li Bakur. Here min Hewlêrê mam îş kirdim ew heta di 2019 birayê min İbrahîm xweste ku biçe Qendîlê tevlî PKK ve. Destpêka mangê diyem birayê İbrahîm bi min got em diçim çi ye? Em jî pê gotibûm eger mecalî hebe em jî dixwazim werim naskirin wan hebe binasim jiyana wan nas bikim meraqim hebû gel jiyana gerî lew çi ye? Ew gote tamam eger ew hebe mecalî hebe min reqamî te bidim wan telefonî te bikin ew bote ew bikin bê gel wan mecalî te hebe biçe gel wan. Mangî çarê telefonî mikirdin xudan nas kirdin gotin birayê te reqamî te dayît min eger dixwazî bê mecalî te hebe were gel min. Emin serreka Rani'ye çum Qendîlê. Qendîlê min neferek hatib pêşwazî kirdin navê Fatî bû. Emin duyanî hîn ku ew Fatî navê botanê jî hemdem lê min navê Fatî nas kirdim. Derdora 26 roja min li gel wan mam. Li ew 26 roja hem hinek naskirdina jiyana wan çêbû hinek naskirdina em bêjin ew derd jiyankirina çi ye wan tiştana çêbû. Em qiseyên ew Fatî çêbûn. Fatî hinek gote eger bir yarmeti bo me bidîhin karane canayên pêwîstî man hebe pêlav be cirik be tiştane bo me pêwîstî ve detwanî bî bo birekî min gotim tamam min detwanim ew yarmetiyên karane bo bikin. Bes em min gotim yani eger ev tiştane hinek muşkile bo min dirîst bikin em min çom bikim yani biçim köyderê gotî malî Recep heye navî Recep me bin gote malî wî heye detwanî biçî malî wî em wanî wî dayît min emin bir şeklî malî Recepîn bû. Yê duyem jî got em ê reqamî te bidim biraderek me navî wî dijwar e. Li Hewlêrê ew îşek te pê hebe karek te pê hebe te dikarî biçî gel dijwar ew bi yarmetî kar bide te yarmetî bide te. Vî şeklî min dijwar min hatim dijwar min nas kirdim navî pêşterî Mehmet di nasim û lê zatim hêmim ku dijwar e. De ew 26 rojan de em yarê ew meraqim gel silah û çekana wan tiştana jî hebû. Fatî keleşek wê hebû ew keleşê çend cara min ew kirdim hedefê girdim mesela müferit ki yani çoğun dikarim bir takînim çoğun ew bikim. Yan didoya tabanca jî bu yek dijara tabanca jî me test kirde yani çoğun takînin çoğun ew dikin. Yani em bêjin vekî hedef nişan dedan em bêjin 20 metre 30 metre bir keleşe yek dijara min teqandim. Yek dijara jî bir tabanca bu şekli min teqandim. Emin hatim Hewlêrê dest îşex kirdim. Ada kafe iştikirdim. Dest devam ekirdim. Yani min dijwar dîtim. Dijwar pêşterî min nas kirdim navê Mehmet lê vê carê min dîtim ku dijwar bi navê dijwar jî nas kirdim. Naskirdina min çêbû. Çend caran gel wî hevdîtinên pêk hatin. Bo min resmek bo min ew kirdin gotin. Ev mirovê duyanê guhesîn bûm ki navê Osman Köse ye. Li Konsûlxana Hewlêrê îştike Konsûlxana Tirkiye. Li wê dere îştikir. Bi min got eger dikarî taxîbê ev mirovî bikî. Resm û vîdeo wan tiştan eger hebît bom bilarînî. Müşirîn. Emin ev kirdim çendek derbas bû ew resm û video bû dijwar şandim dijwar jî bû Fatî şande. Dêr bi min gotin detwanî li gel vî mirovî çalekî pêk bînî yan bikujî ew bikin. Ev min gotim ji ber ku du harsî wî hene ev min tenê nikarim ew sêr kesin tevî harsê xwe dibe sê kes du harsî wî hebûn. Min gotim ez tenê nikarim. Eger bixwazî em wan nikarim. Ew jî du nefer bo min şandin navê wan Alan û Ahmed bû Kurdê Bakur bûn. Hatin gotin ewana ew li gel te bin. Ewa dema ku hatin gel xwe devançe anî bûn devançê ew ê bêdeng bûn. O reqamê seyarê anît bûn bu reqamê tasvîr bûn yanî rast nî bûn. Rojê hevdê mangê ewa ez û Ahmed û Alan çûn gel dijwar her çar gel hatin pêk hev hatin. Ewa hinek qiseyê kirdin. Duyan ema şev qetiyan dijwar bi min mesaj şandî. Got ev kavra lê Osman Köse ku ez diyanî navê hîn Osman Köse got lê metamê HuQQabaz ye.
اما جو داره چون نوی قبرستان من رقم سیاره گرده و رقم تصویر گرنی خوانی بود ما رقمی لیدا اما چون تماشای متا میکردم ما عثمان کسری و داره بود نزدیکی میزانش دو نفر و داره رونشتی بود دیگه شون غازی احمد و علان کردم اما گمان کرد که او هر دو نفر حارس عثمان کسری بود اوا پیشی اوا اتفاق ما اوا دست پی کردن اوا دست پی کردن او هر دو حارسانه ایرشی کردن امیجی یک گله بریدم عثمان کسه هر نزدیک بود یعنی تقریبا متری که بود گله یک بردم عثمان کسه او چانتای کن لیره بود راکر چانتایی ملگل خود در کردن جاری گم در کردن گله یک نگه من راسته کته او من دیدم احمد کته عرضه رابو خونش سری داده لینه زن برچه یعنی بس خونش سری داده اما در کردن چون سیاره سوار بود اما هر چک من سیارم سوار بود اما جیه بیاره بلاز در کردن دور کردن نگ اما چون سرکا 120 او دمه من تلفنی دیجواری کردم میگفتم او کاری من خلاص کردیه تمام بیه دیگه ما دوام کردن اما چون او هر دو که احمد و علان سر جاده 120 پیشتری هم میشم خبرستان او دابزین گفتم لیرا بسکن درین تابانچه او چنته تشتی ناف چنته ده بون گل زلام دابو گل عثمان کسایل دابو اونا جگل خو بردن او جدا چون امیجی جورا وگریم چون به خبرستانی گیشت خبرستان او دیجوار او کن داخل من او بو بریندار بو تلفن دیجوار کردن جاردن او کردن گفت اسماعیل وره اسماعیل هاته سیاره اکس پی هاته امن سیاره خودم داره ترکی کردم به سیاره اسماعیل سوار بوم او اسماعیل سیاره کل خوانیت بو امن لیو سیاره سوار بوم چون مالی رجب من انوانی اسماعیل زمان بزن بو امن بیبردم مالی رجب لیو داره دابزیم اسماعیل شو رکا خو دوام چون مالی رجب و هنگ ایشم جوا خابت کردم امن او شویل مالی رجب من روز دینی حتی نیورانی مالی رجب بون یعنی تقریبا ساعتی باش نزدن پشت نیورانی خواردن رجب من برده او دیگل سیاکو کو از دیانی همون که برای رجبه کمپانی ناوی زوزک بود اما چون گل سیاکو او شویل گل سیاکو من شویل درنگ بود یعنی برده ساعت 4 و 5 دمانه بود تلفن پوسیاکو هاته که رجب هاته گرتن آوت نصر مالایی رجب گرتنه جبرونده اما کتنم بشن مالی استخی اما چون مالی استخی سیاکو ما بردم مالی استخی و اما نه تجوری هر در باس بود دوام کرد چون جردن وگری مالی رجب اما چون مالی استخی تقریبا ساعت 5 دمانه بود 5 و شکلی بود خواردن بیانی خواردن استخی هاته یعنی استخی و دیجوار پیشتری دیار بود که هفته ناست کن استخی دیجوار دیار بود هفته ناست کن اما استخی هاته بگوت اگر دتوانی من داخل دروای هولیری هر سلیمانی بیان جیکتمه بس اما کارمن دروای هولیری سخی و ببین نکردیم من نکارم و درخم آسایش زور او کردیه او رکیسای تر زور تند کردیه من نکارم و درخم مرو وقت ناوی ایبرو لگل سخیشت کرد نظام چیشید کرد لگل سخیشت کرد مبر مالکی مال تقریبا لپشت ماجدی موله بود جی باش نزدن پشت ماجدی موله بود اما چنو داره اما فکر معمول یک استراحتی بکنه داره هر حتی انک تشترا بستن دیگه ما ساعت تقریبا 3 بونه مروی جردن هاته کوته گو اشکره بونه لازمش دارین مبرد دانی تسر 120 دیگه جاده بحر که امروز داره دابزین و مروف چوره که خو ایوب سر جاده 120 دانی امروز 120 بونه و رای جاده بحر که نه در امروز دیجوار گله مان نک دویانه من شفقتیان demek درج در باز بر برو جادن دیجوار جردن هاتن گله دیجوار گل تلفن یا بولگرم تلفن تنبو اما چو اوه کرده یک تلفنی یک برادر خو کرده اما چو گله و یکیش بوده دناریم او ورد سر 120 هیگرته اما 120 هر بنده ایو کریمان و حتی سیاره که سپی پرابو دیاری منی ممکن ناوی محسنه من سیاره سوار بوم هر سیاره سوار بوم که مقدار باس بوجی هر جاده 120 آسایشاته مگرد ناوی من عبدالرحمن ناوی بابی من شاهین ناوی بابی من احمد حسن و که عبدالرحمن شاهین احمد حسن دیم ناس کرن ل ترکیه دا وک عبدالرحمن دیم ازانین 1986 ل سرت هات مدنی
2006 بشتاری PKK بومه لناف PKK دا وکی ناو دجوار و ممت دیمه ناس کرن و 2006 حتی 2016 لچیای شاخ امامه و 2016 آخر 2016 بر 2017 هاتنا من بو مخمور چبویه لأو درجی تکلیه من هین بردوام بویه پشتی هاتم لمخموره دناوا مخموره دا وکی یکو جرخستن را کار بکی زور بو لیکو ولی باوری الوابینم تنبون من جی لحولر مظلوم اسماعیل رجب و برای رجب سیاکو مناسکر و باوریا ملوانا هات و تکلیه مجی هنکی خورد بو باش بو لمانگه چار مظلوم چویناویا لقندیل چبول ورقاس مانگه کلوه در ما پشتی مانگه که جارد وگریه هات به هولره ورما وگره ما هفدو دید ام هفدو را هنکی پیوین من نقاش کر لپشتی وی لبوتانش مرا فوترافه کی فریکر اوی فوترافی جی مجبو مظلومی فریکر کم من نزانه او شخصا بکیه لپشت را دورا مزانی که او ظلام ناوی خو عثمان کوسه خبرکاره کی كونسوڵخانه ترکا یا باجار هولره جاره کی مظلوم شوپاندنا اوی کر و تصویر ویش بو من فریکر مجیش بو بوتانی فریکر بوتانی گو اوی کسی گره کن توان بکنه جبو مظلومی یعنی گوی بکوجنه مظلومی او چاخی گو امن نشمه جبر کو من تماشا کرد دو پاسوانی وی لپشت وی هیا اگر یک کس به امن دکارمه لدما بو سه کس از نشمه پشتوی بوتانی دو نفر شاند یک شوانا احمد یک شوانا آلان لدوانا دبانجه و پلاقه سیاره بخارا آنی بون هفته مانگا هفته 2019 بیانی من مظلوم احمد آلان ما هفدو دید اوانا گوتن ام آمدن جبو او خبرکار کنسولخانه شغل خو بدن مشاندن لوی چاخیج بوتان رساله کیش بو مهات گوت او عثمان کوسه خبرکار کنسولخانه ترکیه هولره ایور HuQQabazی پیوسته هون هرن او در شغلوی توان بکن و مظلوم احمد و آلان ام شفدو جدا بون اوانا چون جه قافه امن ناو هولری دا من جی شخرا پیاسه دکر لپشتی وی وقت کی مظلومی تلفن کر گو او شغلات تواما عثمان و پاسوان وی امن حال کریه چاره سر کریه و تلفن قپات کر و امن جیش بو بوتانی را گو مجیش بوتانی را گو او عثمان و پاسوان وی هر سه توامن و بوتان جی یک سر تلفن قپات کر و گو جاردن بوم تلفن نکه حتی از تا گریا پشتی بویر پیک هات لمظلوم دمکی کرتا تلفنش بوم وکر و گو روشا من نباشه نینگی خدا بریندارم و عجلت وری آریکاریا من از نشم تشتکی بکیمه مگو از نشم نهاورم لی از برادرکیش بو تفریکم من تلفنش بو اسماعیلی وکر شخوا مظلوم گوهتو بو از ناف قبرستانا بشتا فامیلی مولی ما اسماعیل چو وین داره لگل مظلوم سیاره خلور راوستاند و به سیاره اسماعیلی چونه مالا رجبی لشورشون ده تلفنش بو مکرن تو جواری مالا رجبی از چون مالا رجبی من تماشا کر مظلوم برینوی قپات کرنه لی اوقا شهرازا نبوی رجب وانا جبو قپات کرنه جبو جار دویمین مگازی اسماعیلی کر اسماعیل بخواه هات باش و پاق برینوی قپات کر و رجبی جی همان دمی در کج دروا چو سیاره مظلومی ناو گورستان در بخه او روژی امال رجبی من حتی پشتی نیرو لساعت چاری پشتی نیرو ساعت چاری رجبی ام تسلیم سیاکو کرن سیاکو ام گرتن برن لسر 6 متر شیرکا زوزک یا دورا ایسکانه او داری حتی بیانی ساعت 4 ام لورمان لچار بو سیاکو تلفونه که هات گفتن رجبی سردست کرنه هات یه گرتن سیاکو گو پیوسته هونش بر در بچن لیمه گو جهه که ام بچن تونه اوی گو از و بمالا صدقی اما جی گو تمام جبر کو بریوی ساله کی ما صدقی را هفدیتن کربو من ناس تکر ما گو باشه او درجه اولیه ام هرن او دری ام چون دو مالا صدقی او دری ما خاردن بیانی خار هنکی قصه کر ما گو پیوسته تو مش
ji Hewlêrê derbixî her Silêmaniya bî yan jî ji dervayî bajarê Hewlêrê kên derê bi ferq nake. Ew ê got êsta li seytera da tûn de lêgerîn heye ez neşim we derxeme ji dervayî Hewlêrê lê biraderek dev min e dev wî şol dikî navê Eyûb e ez gazî wî bikim ji bo we ew rêyekî peyda bike. Eyûbî hat li dev me 5 deqekê wî jî çayekê vexar em seyara Eyûbî ji mal Sidqî derçûn. Eyûbî em birin pişta Majidî Mol di nava şiqayekî da li wir qasê 3 saeta ême îstirahat kir. Piştî 3 saeta Eyûbî hat ew şiqayê got şixulê we müşkilê we gewre ye mezin e ême neşine em çareser bikin pêwîst e hûn ji vê malê derbiçin. Me jî got cihekî em herin tune ye li êsta ji bo wê time bibiye ser şeqema 120 metre li ser rêya Behrika. Piştî Eyûbî em danî ser rêya Behrikê em min û mazlûm me biryar da ku em ji gel hev cuda bibin yê ew lehtir be. Mazlûmê ewlayî ma ez çûm mala hevalekê xwe bi navê wî Rojhat. Dema ez mala Rojhat bûm min car di telefon ji bo hevalekê xwe vekir navê Mehsin. Me got tu herî biraderekê min mazlûm li cihê wî min jê re got biçî ew derê wî bigirî ji bo bikaribî wî derbas bikiye. Li piştî fetrekî kin li mala Rojhatî da li asayişê ser malê de wergirt û ez hatim girtin. Sala 1988 li Urfaya hatmedinê navê min İsmail Xelîl Mihemed bi paşnavî İsmail Geçici. 2015 hatme Hewlêrê Kurdistanê bo îşkirdinî. Paşî mawêdekê li gel ew dijwarî me êknasî ku dijwar cemaetî PKK bû yanî cemaetî wekî cemaetî PKK xwedayê te naskirdin. Li geliyan hindek kabira jî hebûn ewa jî me nasî. Piştî wê teqrîben mawêdekê bi rêka dijwarî min mazlûmî jî nasî. Mazlûmî jî her ew jî hat bo êre şolê biketin. Bi rêka dijwarî min wî nasî. Heta rojî bûyerê jî ew naskirdin her berdewam bû. Ew rojî heftê 2019 ku rojî bûyerî nîvroyan dijwarî telefonî bilo min kird gote heta çend demekê dê pêwîstiya me dê bi te hebîtin lazim e tu bigê were gelme kin HuQQabazî. Gotim baş e piştî wê rîsale hinart gote lazim tu werî gotim temam derçûm çûme ber bi HuQQabazî paşê gehiştime kin HuQQabazî rîsaleya duyemîn hat gote li wê nerawaste bizivire lazim e tu biçîtin kin mexbera pişt familî molê yarmetiya mazlûmî bi te heye mazlûmî bigête işte kin mazlûmî gotim baş e li wê zivirî me ve çûm mexbera pişt familî molê min mazlûm li wê hilgirt bi ser gotinî mazlûmî bi tarîfkirdinî mazlûmî mazlûm bire malê Recebî min dana. Piştî wê teqrîben saat û nîvekê dijwar dubara rîsale bo min hinart gote ew kabirayê ku te li wê danaye lazim tu serekê lê bidet birînê wê heye lazim tu tedavî biketin. Gotim baş e li wê çûm Seydeliyê hindek mawa dûxiradên bo tedavîkirdinê min kirî û derçûm dubare çûme mala Recebî min li wê tedaviya mazlûmî kirt li malê Recebî û paşê wê derçûm û paşê jî demekî ji aliyên asayişê ve hat me girt. ناوم ڕەجە باقی عەبدولکەریم برادۆستیە بەئەسڵ خەڵکی سیدەکانم لە هەولێر دانیشم چەند ساڵێکە لە هەولێر دانیشم لەو ماوەیە چەند ئەندامێکی پەکەم ناسیەک لەوانە مەمەدا ناسراو بە دژوار ئەو دژوارە پێش حادیسەی هەفتەی مانگ تەلەفۆنی لۆ کردم گوتی لەو ماوەیە دێمە لات گوتی دێم برادرێک شت پێ ئەناسێنم کە هاتە لام مەمەد نهاتێت ئەو ماوە نەهات لە هەفتەی مانگ کە حادیسەکە ڕوویدا پاش حادیسەکەەوە بوو تەلەفۆنی لۆ کردم گوتی برادرێک دێتە ماڵت ئێستا گوتی ناوی مەزلومە ئەمیش چاوەڕێم کرد وەختێک ئەو برادرە هات گەنجێک بوو لاقیشی بریندار بوو تەماشم کرد لاقیشی بریندار بوو لە ماڵێ دامنا تەماشی برینەکەیشم کرد و تۆزێک تیماریشم بۆ کرد و وای برینەکەین پێچاوە و
ئەوە بوو مەمەد ناسرااو بە دژوار تقریبان 10 دقە چارێکێک پاشەوی هات کە هات تەماشای کرد و گوتی دەبی ئەو برینایە بباسترێت و باش چارەسەر بکرێەوە چارەسەر نییە. تەلەفۆنی لۆ کوڕەکی برادەری کرد بە ناوی ئیسماعیل وا بزانم معاون توب شتێکی وا بوو. ئەو معاون توبەش هات ئەو کوڕی چارەسەر کرد و برینەکەی لۆ پێچەکە ناوی ئیسماعیل بوو معاون توبەکە برینەکەی لۆ چارەسەر کرد و پێچای و دوایە ئەوان ڕۆیشتن کە ئەو معاون توبە ڕۆیشت من و مەمەد و ناسرا بە دژوار دەگە مەزدوو ماینەوە لە ماڵێ کەی سەرحەتیان کرد لە ماڵێ دوای مەمەد پێی گوتم دەبی فڕەکی شێستی لێ بدەی بزانە چی هەیە دەنگ و باسی شێستی و مەفرەزاتی ئاسایش و سەرش لەو سیارەی بدەی کە لە شێستی بەجێمان هێشتووە لە قەبستان بەجێمان هێشتووە قەبستانی شێخ ئەحمەد. ئەوە بوو ئەمیش چووم فڕەکی شێستیم لێدا دوای کە چوومە قەبستانی تەماشەم کرد سیارەکە لەوەیە و ئیتر من گەڕامەوە ماڵەوە کە گەڕامەوە ماڵەوە لەوێ مەمەد ناسرااو بە دژوار لەگەڵ مەزدوم هەر لەوێ بوون شەو لە لاممانەوە تا ڕۆژی پاش ترشنانی نیوەڕۆمان خوارد دوای عەسرەکەی تەسلیم بە سیاکۆی برام کردن کە سیاکۆی برام لە کۆمپانیای زۆزک لەسەر شێستی دەوامەکە دواتر ئاسایش ئەمنیان دەستگیر کرد. ئەمن ناوم ئەیوب ئیبراهیم مەلا ئەحمەدە برادۆستم لە عەشیرەتی برادۆستم لە هەولێردا دەنیشم لە ڕۆژی 19 هەفت بەرەبەیانیەکەی تەلەفۆنەکەم لۆ هات لەلایەن بەڕێوەبەری کۆمپانیاکەم کە من کار دەکەم لە کۆمپانیای زۆزک بە ناوی کاک سدقی تەلەفۆنی لۆ من کرد گوتی وەرەکنم ئیشم پێێتە ئەمنیش هەستام چوومەکنی کە چوومە ژۆرێت دەبینم بەخۆی و بە دوو برادریت کە دانیشتینە 3 نەفەر دانیشتینە بەخۆیڕا دانیشت لەوێ گوتی ئەو 2 نەفەرانە میێوانی منن بیان گەینە جێیەکی جێیەکەش یعنی با بڵێم شوقێک بوو بردمە شوقەی دامنا على ئەساس هەتا 2 ڕۆژ هەندێک ئیشیان هەیە ئیشی خۆیان حەل بکەن و دوای ئەوە دەکەن ئەمنیش دامنان لەوێ و ڕۆیشتم چوومە ماڵەوە کە چوومە ماڵەوە دوای نیوەڕۆیەکەی دیسان تەلەفۆنەکەم لەوات هەر لە لای کاک سدقیەوە گوتی بڕۆ ئەو نەفەرانە پێیان بڵێ کەشف بوونە و جێیان لە کنەمە نابێتەوە بالۆ خۆیان بڕۆن ئەمنیش گەڕامەوە شوقەکەی نەفەرەکانم هەڵگرتن پێم گوتم کاک سدقی گوتی دەبی بڕۆن لێرە کەشف بووینە دەبی لێرە بڕۆن گوتیان دەتوانێ ئەمە هەتا سەرجادەکەی بەی گوتم بەڵێ فەرمونون هاتن لەگەڵم هەتا سەرجادی 120 دوای لەوێ گوتیان دەتوانی بمانگەینە ڕێی بەحرکەی گەیاندمە ڕێی بەحرکەی لە بن جسری 120 لە بەحرکەی دابەزین ئەوانم بەجێ هێشت و ئەمن گەڕامەوە ماڵەوە بخۆم. ناوم سدقی کەریم خان محمود برادۆستیە بەڕێوەبەری کۆمپانیای زۆزکم لە هەولێر لە گەڕەکی مفتی دانیشم مالی دەم 1970 ڕۆژی 19 مانگ هاتن بانجیان کردم گوتیان 2 نەفەر لە خوارێ دەیانەوێ بتبینن کە چووم یەکەچانم دەناسی کە ئەوەی ناوی مەمەدە شمزانی کە ئەوەیە پەکەکەیە ئەوەی ترم نەدەناسی تەوان پێیان گوتم مەمە لێمان قەومایەکو دەتوانی یارمەتیمان بدەی بمان حەوینەوە کە بچینە دەرەوەی هەولێر مش گوتمە من ناتانم یارمەتیتان بدەم لەبەرەوەی ڕێگاوبان هەمووی گیرایە گوتیان باشە چۆن دەتوانی ئەمیش بانجی یەکێک لەو مۆزەفەکانی کۆمپانیام کرد کە ناوی ئەیوبە لە لای خۆم ئەیوب گوتم بزانێت ئەو برادرانە بگەینە جێگایەک چۆن دەبی گوتی دەتوانی جێگایەکمە لۆدابین کەی ئەیوبش گوتی بەڵێ جێگایەک هەیە ئەمە دەتوانم دابنیشن لەوێندەر ئەمیش گوتم باشە بیان بە کە چوون پاشی وەی بە چەند سەعاتێک کە زانیم ئەوانە ئاسایش لە دویتیان تەلەفۆنم لۆ ئەیوب کرد گوتم ئەیوب ئەوانە ئاسایش بە دوایانەوە بەڕەڵایەن کە لەو جێەکەی ئەتوی لە دانەنێ با لەوێندەر نەبینن با لە دەستەمە نەگیرێن لە شوێنی مە نەگیرێن دوایەوە ئەیوب کە تەلەفۆنم لۆ ئەیوب کرد کە بەڕەڵایەن کەتوو لە جێگایەکە نەگیرێن ئەیوب خەبەری دامەوە گوتی کاکەوانم بەڕەڵاکردن و تەواو پاشی دەمەک ئەمن دەستگیر کرام لە لای ئاسایشەوە.